Ako bilo koga u Sarajevu pitate gdje možete pronaći dobrog sahađiju, onda će vas bez razmišljanja svi poslati kod Nikšića. Sve je počelo 1911. kada je Sarajlija Ševkija Nikšić u Gazi Husrebegovoj ulici osnovao sahađijsku radnju. Danas je ta radnja s tradicijom dužom od 100 godina najstarija u regionu. Vlasnik radnje Nedžad Nikšić cijeni ono što ima. Cijeni svoj, kako kaže, bosansko-hercegovački čok. Svud je lijepo, a u Kotliču je najljepše. Među u svom narodu, sa svojom rajom, sa svim svojim, to je najljepše. To je najveće bogatstvo. A to najbolje znaju ovi koji su živjeli malo van jedno izvjesno vrijeme. Oni su čitav život stranci. To kod nas nema. U nas ima taj merhamet. Da se pita, mnogo bi toga promijenio, ali loše stvari nikada nisu i ne mogu utjecati na njegovu ljubav prema Bosni i Hercegovini, prema rodnom Sarajevu. Ipak, od svih ljepota, duša se najljepše odmara u planinskim predjelima. Bosna je puna planina, brda, poljana i tako dalje i tu se može čovjek malo relaksirati. A kad se ne radi i ne ide na planinu, u porodici Nikšić se uživa u dobroj pjesmi, i to u pjesmi Nedžadovog sina Emira. On ovako i malo je svira, malo pjevuši uz to mu ide od ruke, a meni Bog nije dao nadare, nisam za pjevanje. Nedžad kaže da njegovo vrijeme polako prolazi. Porodična tradicija će ostati u rukama njegovog sina, ali ga brine u čijim će rukama ostati njegova najdraža Bosna. Biće dobro. Nadajmo se. Žao mi po život prolazi. Ili i meni prolazi. U stvari moje generacije. Ali eto, nadat nas. I bit će dobro, mora biti. Dok je dobrog i vrijednog bosansko-hercegovačkog insana, dok je našeg merhametluka, bit će i Bosni. Uvijek prkosni i ponosni.